satu komunitas, yaitu komunitas Goes Birun. Maka di saat kita goes nanti, panitia yang telah mempersiapkan, tidak ada kita kata-kata mengeluh, nikmati saja apa yang disediakan oleh panitia. Dan apabila terjadi trouble, kerusakan atau insiden-insiden di trek nanti, maka sebagaimana biasa kewajiban goeser terdekatlah yang membantu kawan-kawan kita yang trouble tersebut. Sehingga komunitas kita hari ini hanya komunitas goes Birun. Kebersamaan kita yang telah kita jalin selama ini, memori nostalgia yang akan terus kita ciptakan sehingga kebersamaan kita akan tetap berlanjut di masa-masa yang akan datang. Mungkin untuk mengambil berkah acara ini, sama-sama kita berdoa semoga Allah meridai kegiatan kita ini, meningkatkan imun tubuh kita ini, dan kepada para goeser yang mungkin belum vaksin, tetap pada hari ini kita tetap sosialisasi agar kita semua dapat melakukan vaksin, sehingga pandemi yang telah sekian lama menjangkiti negara kita ini, semoga Allah dapat mengangkatnya dari bumi ini sehingga kita dapat berjalan ekonomi masyarakat kembali menjadi lebih baik. Mari sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا ربنا بسوء الخاتمة اللهم ارفع البلاء الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهانة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدنا Aceh خاصة ومن بلدنا Birun خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ini adalah booster paling cilik dari komunitas KM Matang Giron. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Laju terus. Nah, gitu sih, gitu. Oke, Army. Ya. Yang selanjutnya adalah komunitas GGC. 3, 2, 1. Yang selanjutnya komunitas GC dari komunitas Giron. Sambil. Tadi banget. Ada komunitas ini ada tiga bahu. Ikuti ada Bersil. Siapa? 3, 2, 1. Lanjut. Gembira. Yang selanjutnya komunitas Dokter Asia Tenggara. BJBC, Tiko. Berapa lagi kata sebutan satu. Ya. 3, 2, 1. Dari komunitas Gembira. Akan langsung dilepaskan oleh Ibu Darwati. 3, 2, 1. Dari Medan ini. Ya. 3, 2, 1. Masuk dulu. Ayo Sandi. Ini adalah ini. Jangan direm ya. Ini komunitas Lenusik Giron. Betul. Ya, benar. 3, 2, 1. Iya, ini komunitas Lenusik Giron. BBC Sabang ya. BBC Sabang. 3, 2, 1. Dari Kota Sabang. Pangkalan udara Kota Sabang juga.
Sama-sama dari Sabang juga. Ready, Sabang. Ya. Ya, akan dilakukan siap. 3, 2, 1. Sabang Medan Lampung. Ya, ini adalah dari kompetisi Oka maupun BNM. Oka, ini Oka maupun BNM Batak. Ya, 3, 2, 1. Oka Medan bersama dengan BNM Batak. Ya, selanjutnya yaitu dari komunitas KSI Bill. KSI Bill. Tiga, 2, 1. Dari KSI Bill. Yang mengenal nama KSI. Ya, selanjutnya ada komunitas dari Geselon maupun Bang Aceh. Selanjutnya sama ya? Oh sama, ada Bang Aceh. Ya, siapa? 3, 2, 1. Iya. Coba teman-teman trek-treknya. Nanti ada kaca dulu. Dari upload. Oh, dari upload. Dari upload. Bang Aceh. Oh, dari upload Bang Aceh. Komunitas Polres Aceh Tengah. Tiga, 2, 1. Polres Aceh Tengah. Tiga, 2, 1.